još 15 dana do 21.12.2012. Po kalendaru Maja, ovo mi je zadnjih 15 dana života. Po kalendaru Maja, to je njihova matematika. Treba onda uživati, a ne biti u depresiji. Stvar je mentalnog stupa. A što ako ne umrem za 15 dana? Po mojoj matematici, ako bi za 15 dana bio smak svijeta, to ne bi bio smak. Jer da svijet nestane u jedan dan, samo jedan dan, pa to bi bio spas. Pa spasio bi se čovječe svi problema. Čista sumnjam da će tek tako svijet nestati u jedan dan. Ne po mojoj matematici. So, have a good time. Live every day like it's your last one.